ufuna ube nolwazi entweni ma uyiphakamisa ukuthi imiphi imithi ehambe ibe nenkinga phakathi kwecebo. Ngaze ngachaza ngathi kunemithi othola ukuthi mawunabantwana babafana uyabo leso sithwalo leso senzana siyabalimaza abantwana babafana. Ma unobaba egcekeni uyafa ubaba egcekeni. Angithi uyabona. So kusuke kuyizinto ezifana nalezo. Uma ngabe mina ngisilandile nginomndeni nami baningi kakhulu ke futhi abantu bakwaMkhize. Angithi uyabona. Uthothi sesihambela kuyo yona lemndeni yakwaMkhize. Sincela abantwana bamantombazana amabele. Uyabo abantwana bangakathombi babona sebevuza igazi lapha ngaphansi. Angithi uyabona bebancane ngoba ikakhulukazi asimfuna umntwana osuke sethombile. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama ngumzothule ngokashembe isibongo. Mafavuka njengede ngabani sambane sabungosi angalela maqedo lola bafoza nokho nje khudla. Othi mawuvimba ngala uthukusungale ngumkhovu oyiphayo. Kumadaleni oyishasa ngicela ngiyabingelela le Inethezeka TV gama lohlelo uphila kanjani kwasibhalela nawe enkundleni zokuxhumana ngena futhi lapha kwi-email uthi kwahlala unethezeka@gmail.com uyasithola lapho kuyona i-email yethu kanti ke namhlanje sisegoli sisemapetla number 12 ise number 12 angithi kunjalo Yebo semapetla Hlaka Street. Oh, Hlaka Street. Yeah. Okay. Kulungile ke mbukeli niyamazi uMavovo ke uMavovo 9 abantu abaningi behlale bethi ake sibuyise uMavovo ngoba into ayikhulumayo ifika la khona abasuke bethanda khona. Mavovo ake sikhulume leyo ekuthenini ukuthi ubonge iqala abantu abaphawulayo lapha enkundleni zokuxhumana futhi abake bebuke la kwiNethezeka TV. Oh, siyabingelela nje kakhulu kubalandeli beNethezeka uMavovo 9 lo uMagolide. Ngiyabonga nje kakhulu isupport yenu balandeli bakaNethezeka. Cha ningiphethe ngesandla esihle esifudumele nothandeni ngipha lona. Hawu nabantu ke impela ke abathatha ikhombo yakwaMavovo ngobuningi nabancomayo ukuthi benzele iqiniso. Ngiyabonga nje kakhulu. Inkosi inibusise. Mavovo 9 ake sikhulume indaba ethinta kakhulukazi umdliwa ngoba umdliwa abantu abaningi bathi bayalashwa umdliwa kodwa ugcina ungalapheki lo mdliwa bengazi ukuthi sebezoshonaphi ngoba uthola ukuthi abaqondi ukuthi yini umdliwa. Ake singelela ekutheni ukuthi umdliwa kahle yini. Hayi mfoka Nhlanzi kuyaye kube nento kanje. Angithi abantu baseZimbabwe mhlambe kobulawayo. Yebo. Imfene. Thina ngithi sithi imfene. Yebo. Bona bathi indwangu. Thina indwangu sile. Yebo. Ezizothi indwangu mhlambe nje indwangu nje. Yebo ngizwa kahle. Mhlambe indwangu yetafula indwangu yani indwangu. Yebo. Bona imfene bathini? Bathi indwangu. Indwangu thina lesithi indwangu bathi bona indwangu. Angithi uyabona. Ngizwa kahle. Bese sibuyela nala kumdliwa. Ikakhulukazi abantu ababuya mhlambe esayidini la koMozambique. Yibo kahle ebeyaye bekhulume ngani ngomdliwa. Thina lokhu esazi ukuthi isipoki. Oh yeah. Uyabo? Manje asimusani ukudida abantu into abayaziyo sikhulume zifi into abangayazi. Oh ngizwa kahle. Kuhluka ukubiza ukuthi nina ngokwesintu senu nibiza kanjani. Angithi uyabona. Umuntu uzothi umfoka Shandu unabalozi. Yeah. Bese umuntu ofundisekile ethi umfoka Shandu unamakhosi. Yebo. Yeah. Angithi uyabona. Iphinde futhi ihlukanise lapha. Uzothi umuntu ongafundisekanga ethi umfoka Shandu unabalozi. Yebo. Bese umuntu ofundisekile ethi umfoka Shandu unamakhosi. Yebo. Ngoba ufundisekile khona into engagagulwa
Oh yeah. ehlonishiswayo Yebo. uyabo ukuthi nje ngoba manje angithi uyazi ukuthi ubunyanga bukhulunywa nanoma ngawubani omunye ubukhuluma ngento ayizwa akangeyona akangayiphiwanga angithi wezisisa okunye futhi ke manje okuphinde kushaye abantu abaningi mawuthi uyabukisisa kahle abantu abasenayo into abalapha ngayo okuwukuthi into abayiphiwe uyabo the most abantu balapha ngento yokulandwa Yebo. angithi uyabona so ingakho engathi manje ubona ubunyanga bungasahlobi nanokuthi futhi manje sekunesikali la okuwewa khona amandla obunyanga ukuthi umavovo mayeweya kulesikali isisindo sakhe sikangakanani kunesikashandu noma kunesikamvelasi angithi uyayibona leyo nto leyo so manje yiyo lento eyenze ngathi nje mina nje ke ngithi kahle kahle ngalo ngihloniphisa Yebo. ubunyanga nje bamanje sebeyanyanyisa Yebo. ya nje sebeyanyanyisa you like it or not sebeyanyanyisa nje Yeah. ubunyanga bamanje nanokuthi okunye njengoba ngila kunethezeka ngidinga imali Oh yeah. Yeah. ya ngidinga imali mina ngumavovo Yeah. ngoba umbuzo uzothi ngifike kanjani la kunethezeka ngingadingi lutho angithi Yeah. ngoba nani ukusuka kweni lezimali anizi mahala Yebo. angithi uyezwisisa Kunjalo. so which means imali yemalini angithi uyabona abadinga umuthi kamavovo njengoba ubona kunje Yebo. ngenza sure ukuthi ngiyawugaya umuthi bethole the right one angithi uyezwisisa Ngizwa. ingakho ngiyaye ngithi mina asisebenze ngokwethembeka nangokwethembana ukuthi mina mangidinga imali ebantwini mina ngibanike umuthi okuyiwona ngingadingi imali yabantu ngibanika umuthi okungewona ngoba njoba ngiqala umsebenzi nje 1998 kuze kube namhlanje ngicabanga ukuthi iminyaka ewu30 sengihlanganisile ngikulo msebenzi abantu abaningi bebengangazi ngingezanga ku social media ngoba umsebenzi wanamhlanje usu operate kangani ngo social media ukuze waziwe ebantwini ebowufihlakele kubo Hey. angithi uyezwisisa ma wena ula ku social media ungayidingi imali ungalidingi udumo ufunani yini into ekwenza ukuthi uze ubooste namavideo ukuthi amavideo akho aphakame for ini ngoba noma ungeza ungigxeke ngiyinyanga Yebo. lokho okwenza ukuthi ungigxeke wenzela wena ukuthi kube khona abazothemba wena noma bakholelwe kuwe bese wena uthola mhlambe le mali ebengiyithola kusho ukuthi kahle kahle wena manje usuyanginoka Yebo. uyabo usunginoka wena umsebenzi mina engisuke nawo ngo1998 wena uzonginoka 2006 anti uyabona egcineni ke mina lo msebenzi engikuwo akuwona owami ungokamkhulu uzomelana nani wena nomkhulu angithi uyabona bese ke abantu abasuke bebuswa into zabe ezithize ngoba kunabantu ababuswa into zabe ezithize ongeke ubathathe ubafake edlozini noma ezidalweni noma ezinyanyeni abanye vele abantu okuthola ukuthi sekwaqhela izidalwa kubo sekubusa lento esuke ibusa kuye umuntu konento ebusa kuye ongenaso isidalwa uyayezibone uNkulunkulu ebantwini uyayefuna ukuthi kukhonzwe yena kukhothanyelwe yena kodwa futhi bese khohle ukuthi lukhona usuku kuwo wonke umuntu elibekiwe lokufa lukhona futhi usuku la sonke esiyoguqa khona sikhulumele ebesikwenza emhlabeni Yebo. angithi uyabona khona la sonke esiyoba ngabantwana khona sesiguqile esemile lo
oyobe semile esesahlulela ngamacala kade siwenze ezweni lasemhlabeni. Ngizolala. Manje umuntu osuke embethwe izidalwa efundisiwe ngokukamoya wavulelwa iBhayibheli likamoya wangena amaklasi kamoya uzomuzwa futhi noma ekhuluma ukuthi lo muntu ukhuluma ngengilozi kamoya ukhuluma ngamandla ethongo. Yes. Angithi uyabona umuntu oyikhulumela ngamandla ento yakhe ayiphakamisile inhlangano ethize ajoyine kuyo nama spirit athize akawaphakamisile uyamuzwa noma ekhuluma ebantwini ukuthi hayi lo uyeyedwa umuntu emhlabeni uyeyedwa futhi ongcono kunabo bonke abantu uyeyedwa futhi onezinto abanye abantu abangenazo. Angithi uyabona so into enjalo yinto esuke bese idida abantu. Into esuke idida abantu angithi uyangizwa nje mina ngwakwamkhize ngithini nginjoba ngila kunethezeka ngiyayibona impilo yami kodwa futhi okuhle nokumnandi ebantwini abezala ekhaya bayayibona futhi nabo impilo yabo ngoba ngiyaye ngithi mina ma wena ufikela ekhaya wazolashwa kube ukuthi lokho kade uzolashelwa khona awaneliseki buya wena kumavovu uthi hayi mavovu kongilungisele kona mina ngiboni ngisho impukane nje endizayo ngicela okungokwami ungibuyisele angizukuba nankinga futhi ngizokubuyisela ngoba phela mina bengikuphi bengisekwelapheni bengingekho empini. Angithi uyabona ngoba kumele kube nomehluko umuntu ozala ekhaya ngokudinga usizo lokwelashwa kube nomehluko futhi umuntu ozozala ekhaya ngokuthi yena uze ngenhloso ezithize zempi ethize kufuna kuhlukaniseke lapho. So manje ke mangibuyela la endabeni yomdliwa umdliwa isipoki umuntu wena osukumlandile la omlande khona ke nje mhlawumbe nje ngasekuqaleni bebehamba abantu bashone eMozambique mabefika le befike beyokhulunyiswa nomngoyi umngoyi ubedumile kakhulu abantu ebebelanda umngoyi befike bekhulume bamparule aphaka amavuke lapha namashida akamhlophe bese kuthiwa nanga umthathu uhamba ekhaya bese kuchazela ukuthi ekhaya uzofike wenza u1 no2 no3 ubuye naye kusho ukuthi ke maye efikile yena wadla lokho kudla okuzobe kubekiwe lapho ngendlela abazobe bekuchazele ngakhona kusho ukuthi ufikile ke la ekhaya. Angithi uyezwisisa usuzoqala ke wena usubona izinto ke manje ukuthi khamba kanjani yiyo ke lento le eyenza ukuthi ke ma uthothi mhlawumbe abantwana sebeyakhula mhlawumbe lento ngangiyilandile mina ngayifaka la ekhaya bese kuthiwa nina nihlushwa umdliwa uyazi khehla kunenye indoda nje ngeke ngisho eyangapha eThekwini eyangapha eThekwini eMlaza beyithi mayisuka la eGoli ifike kubi ime ngeenyawo ingahlali phansi ime ngeenyawo endlini ethuma wakhe hawu yini uma endlini umdala kangaka hey ancamela ukuphuma phandle ayoma estradini uzothi ma kusuka lapho bese dayi sengifonelwa abelungu kumele ngibuyele eGoli lo muntu bebemnika ilifu uyezwa ethi sengibuyele eGoli abelungu bathi hayi angize emsebenzini ekhaya akashonga ukuthi uthola ilifu abuyele eGoli mayebuyele eGoli ezibuza uthi yini into engiyibuyelela eGoli avela asukele imali ebehle ngayo ukuye ekhaya avela ayodansa ngayo ayidlela utshwala jive enze yonke into imali useyibhubhudlile uyiqedile yizo ke izinto ezifana nalezo uthola ukuthi ekhaya kunalomdliwa lomdliwa manje usuwenzani usuwenza ukuthi abantu la ekhaya bengahlala ekhaya ikhaya balidube inhlanhla yabo manje uthola ukuthi ayiphakame abantwana abanye batholela abantwana ekhaya abahlawulwa abavinjwa kwenziwa lutho ekhaya uyabona nje impilo ayiqhubeka abaganwa angithi manje sebeganwe ilomdliwa angithi uyezwisisa njengoba ngikuchazela ukuthi into ihluka ngokubiza njengoba ngikuchazela eqaleni manje asimusa ukwenza engathi sizothi umdliwa into engaziwa into eyaziwayo nje ukuthi ma wena wahamba wawulanda umuntu owamlanda mhlawumbe umlandela amasimo ukuthi ube namasimu umbila ube njani agadi inkoma luse la ekhaya izinto nje kanjalo noma umlandele wena ukuthi agadi imoto ngoba phela hayi ukuthi into umuntu ngeke uyitshontshe imoto yami imoto kaSibanibani ayikhiwa
angithi ke khehla ke ingakho eqaleni ubuthola ukuthi la ekhaya kunemoto edrive yimi kuphela ayidrive ngisho nabantwana bami ayidrive ngisho na umngami idrive yimi nje kuphela kusuke kuyizinto ezifana nalezo ukuthi ke phakathi kuleyo moto kusho ukuthi kusuke kubekwe lo mdliwa phakathi kwale moto ngoba kusho ukuthi wena wangena wayidrive isiyakuginqa imoto ufele endleleni manje la kade uthi uyakhona ngoba wena uyicelanga kumnikazi wayo le moto ukuthi uyayithatha uhamba nayo iba kanjalo nje khehla Ngizokala uyazi usayithinta nje eyomdliwa kukhona izinto elokho ezivuka kumina ekuthena ukuthi abantu sebechazile kakhulu ngomdliwa uthola ukuthi abafuni ukuphumela bale ekuthena ukuthi into elandwayo la ekhaya uthola ukuthi nomkhulu wayicebile izinto zakhe ngathi mase kuphila ubaba zabangwa emva kwalokho kwaphela kanjalo sesithi ke siyalungisa la ekhaya kwababa omncane kwababa phakathi kwababa omdala nakhona kuyakhala ngalomdliwa sho lomdliwa uyakwazini ukuthi yonke lemizi uyicindezele kodwa uthola ukuthi uyedwa umuntu ochumayo kubona laba bomndeni ngengathi khehla kuvideo edlule kufuna ube nolwazi entweni ma uyiphakamisa ukuthi imiphi imithi ehambe ibe nenkinga phakathi kwegceke ngaze ngachaza ngathi kunemithi othola ukuthi mawunabantwana babafana uyabo leso sithwalo leso senzana siyabalimaza abantwana babafana ma unobaba egcekeni uyafa ubaba egcekeni angithi uyabona so kusuke kuyizinto ezifana nalezo uma ngabe mina ngisilandile nginomndeni nami baningi kakhulu ke futhi abantu bakwamkhiza angithi uyabona uthothi sesihambela kuyo yona lemndeni yakwamkhiza sincela abantwana bamantombazana amabele uyabo abantwana bangakathombi babona sebevuza igazi lapha ngaphansi angithi uyabona bebancane ngoba ikakhulukazi asimfuna umntwana osuke sethombile umntwana osuke sethombile uyabona sifuna umntwana osuke engakathombi uthola ukuthi umntwana uqamba uyathomba nje umntwana already uselimele ngaphansi angithi uyabona so kuba izinto ezikanjalo kodwa ke abantu uyaye besitshela abantu uthi mawuthi wena hayi mina ngithwalisa ethi mkhulu awunawo uconnection womuntu mhlawumbe ongangithwalisa ngoba mina hayi sengincamela noma ngayini azasho umuntu ethi sengincamela ngisho impela ukuyongenela kuLuminati qobo ngoba hayi sengizwile emhlabeni bese ngithi ke cha mina khehla ke ngayifundisa into eyodwa ichain nje mina empilweni yami ngiyifuna ichain nokuba umiddleman into engingayifuni empilweni yami ngoba manje angifuni ukufakaza sesiyichain nomunye usekhomba loya nomunye uthi hayi kubhajwe lapha nomunye uthi umuntu obamba izinto loya omunye ethi izinto seyikhululiwe sekushoda ukuthi nje kusayinwe lo angiyithandi izinto ezinjalo ngoba ziyaxabanisa ziyakhulumisa angikwazi mina ukuthi kufana nokuthi ngizothi mina mina ngahamba ngayosizakala kuphi sininini wena usuyangifonela sewuthi hayi mkhulu ngicela ungilayele la othi wasizakala khona angikwazi mina ukuthi ngikulayele ngoba into ezoba inkinga awazi wena ukuthi lapha mina ngangihanjiswe yini umbuzo uzothi wena uthunyiwe wena lapho mina engaya khona impendulo ithi awuthunyiwe yebo impendulo ithi awuthunyiwe ngoba uzoya lapha befika bekunike mina izinto abanginika zona ezivunywe sidalwa sami wena bakunike lezi zinto zikubulale noma zikucindezele kusasa besuthi nangoku umuntu wakho Mavovo owangihambisa kuye la engihamba khona kuthiwa wangifaka into manje ebalekisa idlozi lami noma into engicindezele sengingena ekukhulumeni ngalolu hlobo lelo so ingakho esikhathini esiningi mina ngiyithanda into enechain kuzo kahle Mavovo mbuke lapha ekhaya sila eGoli eMapetla mawufika eMapetla uyamthola kanjani uMavovo 9 kanti ke nalapha eMnambithi ubuye sebenzele khona ekhaya kodwa namhlanje eseGoli eMapetla into esizoyenza egcineni uzoyichaza kahle eminingwane ekuthenini ukutholakala kanjani eGoli utholakala kanjani ekhaya ukuze kwazi ukuthi izinto zakho uyithole ngendlela ofanele uyithole ngayo uMavovo ke sichaza indaba enkulu yomdliwa ngoba umdliwa usuhlupheka kakhulu ngifuna ukubuye
ngicela Mavove ekutheni ukuthi kukhona yini umuntu ekhaya othola ukuthi mhlawumbe ehlaniphe ebone ukuthi la ekhaya kukhona into eyisukunyiswe kanje njengomdliwa naye mase esukuma ethi ngoba ngilimazwa yiwo ethi mina ngisayovuselela lo mdliwa uthola ukuthi ekhaya kodwa abasanenkinga yayo leyo nto sekukhona ophumelelayo oyedwa ngoba abantu vele bekhala ngokuthi egcineni kukhona imindeni ephumelela yodwa noma ikhaya eliphumelela lodwa ngifuna ungicacisele lapha into phela khehla uyayithatha wena mawubonile umsebenzi wayo yeah kuya ngesibindi sakhe ngithi nemkhovu uyayifuya mangabe kini yayifuyiwe yeah uthi ayingeke ngilahle into kaMkhulu yeah ngizoqhubeka nayo angithi phela into mayifuyiwe ekhaya uyafundisa ukuthi iphakelwa kanjani kuba kanjalo nje angithi abanye bayakwazi ukuthi babe nemfihlo kube imfihlo ekhaya bengakamboni umuntu ongakwazi ukuthi enze leyo nto kodwa egcineni bethi besebancane abantwana uthola ukuthi nabo kufika lelo suku okwakhuluma ngalo ukuthi cha khona usuku kodwa lifikayo kumuntu elukufa lufike lelo suku akakakhulumi indaba yalezi zinto seyihlupha abantwana ke manje methi uyo dlala umlabalaba noma uyoshaya amathambo la ewashaya khona noma uyobhula ngifuna ukuthi ngibhekela ekuthenini ukuthi kuyavela ukuthi khona into esekhaya ekanje kufanele uyivuselele umuntu uyivuselele kodwa abanye bexakeke ngifuna ukuya lapho ekuthenini ukuthi baxakwa yini abanye abantu ekhaya ade bexakekile bodwa bebonke ekubeni lento usivusiwe ekhaya mhlawumbe yaphilela usibanibani angithi khehla kuzoya ngokuthi la ekhaya mayibonakala lento ukuthi ikhona nizokwazi nini ukuya kumuntu odila ngalezo zinto oh yeah maniye kumuntu nje uzobe naye ethathela ushansi vele nisazoqhubeka nibe senhluphekweni eWest futhi ke lapho cishe izoba West kakhulu ngoba nizobe senivusile ngempela manje uyaboka mhlawumbe eqaleni beyihlupha kodwa ingekho obukhali ngaleyo ndlela leyo kodwa nizothi maniya kumuntu ongenalo ulwazi lwaleyo nto mhlawumbe ethe eyitholana ukuthi nikuhlabe ini kubone ukuthi sebechithe negazi sebenza u1 no2 no3 sininini futhi kivela iqothula abantu ke ekhaya ibulala abantu ke ekhaya kodwa mabe bantu ukuthi leyo nto bayayazi bayiqonda angithi uyabona kuba lula kanjalo ngoba phela ukuzwe nabantu bethi hey lemkhufa yamanje thina sazi inyanga zakudala obanibani ini ababenza izinto zenzeke umuntu wayengathi noma ethi yifa manje ufe owayethi noma ethi hlala nje usindwa ungakwazi ngisho ukuhamba kube ngathi kunento nje ekwembethe babenza ngani bona ngoba sikho isihlahla esenza lokho okusho ukuthi sona isipoki lesi okhuluma ngaso esibizwa ngomdliwa beside ispoke khehla abantu nje bakudala babelaphi yebo babe banali ithambo ngoba umthetho bewungafani namanje manje iphoyisa khona to khona uzoboshwa yebo yabo uzoboshwa yabo nje nalabo othola ukuthi umuntu uyavela nje ku social media athi mina nginespoke kufunakala kuzocheck ukuthi lespoke sakho sihlalaphi abekho nabantu abalahlekelwa umuntu uyabo abangamtholi ohlezi la kuwe wena umsebenzi wakho ngoba angiboni kahle uphilile nje kahle ekhanda ukuthi ungathi unespoke osifake ebantwini yabona ukuthi khona okusuke kungahambi kahle nanokuthi kwesinye isikhathi bafowethu akufuni mangilambile ngilambe kabi ngilambe njenge pitbull ngibe ngumuntu edla nomnikazi hayi akufunakali lokho ukuthi ulambe njenge pitbull ngoba manje lento ikwehlisa isithunzi iveli kwenze nje umuntu nje ongekho right ikwenza islima ikwenza umuntu osangene ikwenza umuntu olambile nabantwana bakho nje bagcina behlelwa isithunzi begcina abantwana belimala kwasemqondweni ukuthi yazi ubaba uyasihlaza umuzi wakithi nje ubukeleka phansi ngendaba kaBaba angithi uyayibona le nto le ngoba ekuqaleni abantu bebelahleka yebo bengatholakala abantu beyotholakala kudala abantu sebecuyiwe ayeyaphi lawo macuyo lawo ingakho ekuqaleni abantu bebehamba beyothwala bacebe babe nama-truck babe namabhasi babe nayo yonke into namhlanje baya kwabani befike becebe
Yebo. Ngoba sesigcina ngokukhuluma nje la ku social media ukuthi sithi siyathwalisa. Uzomthwalisa ngani umuntu ungenawo material okuthwalisa? Uzomthwalisa ngani umuntu ongenawo material okuthwalisa? Yingakho ke mina ngiyaye ngubeke ecaca ukuthi ngithi kwamkhiza sithwalisa. Yebo. Ngoba anginawo amacuya abantu la ekhaya. Ngoba asikho isihlahla khehle singakuthwalisa. Asikho isihlahla singakuthwalisa. Asikho futhi isihlahla engingathi hlala kulowo sofa lo ungasuki. Uhlala impilo yakho yonke lapho. Asikho isihlahla esingenza leyo nto. Yebo. Into engenza leyo nto into esuke inama parts omuntu. Uyayizwisisa leyo nto. Asikho isihlahla engizothi ginqika nemoto mawusuka la uye eThekwini. Umuntu ozoginqa imoto umuntu lo engizobe sengimconnectise nawe nale moto wena ozobe uhamba ngayo. Bese ngiyitrap ukuthi mayifika le mhlambe ko Villiers or kuphi ingene phansi kwamatayera lawo wabhamuze or iveli lokhu gearbox imoto ichithe endleleni. Isihlahla sikhe singenza leyo nto. Ibhube esifuthi alikho elingenza leyo nto. Fa kube umuntu. Imfene ayikho engenza leyo. Fa kube into enengqondo. Kufunakala kube into enengqondo ezokwazi ukuthi isibone ispeed ukuthi ngiyagijima okumambana kugijimela eThekwini khamba ngo140 bese kukushaya. Wekhabazelo yabona le uyibeka kahle impela. Ngifuna ukubuza la ekutheni ukuthi kukhona la uthola ukuthi kuvela kuma social media noma eindabeni indaba yokuthi kukhona la kukwambiwa khona mhlawumbe ithuna lo muntu wangatholakala ukuthi ushonephi. Ngifuna ukubuya lapha ekutheni ukuthi ngabe khona into engakhonekithiswa umuntu mhlawumbe osengcwatshiwe straight noma kufunekala umuntu kwakufunakala angisho ukuthi uyazi ukuthi kwakufunakala ophilayo noma ongcwatshiwe shothi kwakuyicuye elithile lalifunakala noma umuntu makuthiwa usengcwatshiwe nakhona babekwazi ukubamba. Mina khehla angithi into engibelivela kuyo nje isandla semfene sakwa left. Yebo. Ngiyazi ukuthi siyasebenza. It's net wena kumele wazi amakhubalo azohlangana naleso sandla. Imfene iyaye insukwini zabomama. Angithi uyabona imfene iyakwenza okwenziwa amadoda ukuyibone nje ihlezi idlala ngayo nje uyibone ukuthi cha ingakho nasembizeni angithi uyabona nasembizeni ngeke uyakhe imbizi yamadoda umchamo wemfene ungekho hayi kusuke kungasimbizi yamadoda leyo imbizi yamadoda ufuna umchamo wemfene ube khona uyabo ngoba phela ihlale nayo imthintitha nje uzivoboshwayo angithi uyabona angithi yabona kuhlezi ku kanjalo angithi yabona so ungakwakha into engakwazi ukuthi iphile ngemfene ngoba mina anginayo kakhulu ibelief yento yomuntu ngoba ngazi ukuthi umuntu uyisidalwa sikaNkulunkulu umuntu ngazi ukuthi futhi uhamba khathale yabona nje ngiphushe kakhulu kulokhu ejimini umzimba ukhathele uyabo ngine feeling nje ukuthi manihamba ngiyalala ngiyaphumula yini ngoba ngumuntu umuntu unesikhathi sokuthi alale naye aphumule lesikhathi eselele sephumule sekumele unqumo omunye umuntu uyabona uyobanquma bayoze babe bangaka abantu ngoba lento futhi ithi isuka ibisikutshela futhi ukuthi ungasanquma abantu bangaphandle awunqume khona sesifuna la ekhaya ke manje uthi uyashaya emndenini bedayi asisafune emndenini sifuna abantwana bakho sifuna uma wakho manje sifuna ubaba wakho noma sifuna umngakho sifuna izingane zakho ngisuke mina ngiyanyiswa into efana nale entweni ucebelani ke uma kuya ngokuthi phela uzoceba wedwa abantwana angeke bephumelele bayadlula abantwana usho awenzela abantwana angithi khehla la esikhathini samanje into okufuna ukuthi siyibuke uyabo asimusa ukubhayiziswa izinto khona abantu abanezinto abanemali abanezimoto aba-rich abanganqumi umuntu ekhaya abayithwalele bona ngama-spirit wabo athize abusa kubo manje thina ngoba sihlezi sihogela la kunesithwalo khona sihlezi sifana nezinja lezi zokuzingela mama yilo ihogela inyamazana sekushoda yona imchithiso nje ukuthi sibachithise nabantu bezokhona ukuthi bahogele ngqo la kunesithwalo khona manje ukuthi ngoba yikho futhi naleyo mchithiso besizobenzela leyo mchithiso ukuthi umuntu akake ehogele ngempela la akazosithola khona isithwalo ngoba imani lento le iyahlupha manje
ukuthola umntwana ona 25 usekufonela uthi mkhulu ngangithwalisanga malini sethatha leya mali manje bekumele ngabe uqhubeka nesikole noma ayoyithengela imoto ekade ibekelwa abazali manje okubhlungu lezi ingane futhi ziyahlanya futhi la etradini manje zidla oma-crystal ingqondo ilimele waqolwa wathathelwa kuthi uzokwenzela isithwalo wathathelwa imali okukumele ngabe ayithengela imoto mhlawumbe ayodrive azenzele i-Uber athola imali. Silana-ke Mavovo njengamanje kutheneni ukuthi umdliwa uyakhona nokukhishwa ekhaya abantwana belapheke nomuzi ulapheke uphile ngoba usushilo ukuthi umdliwa isipoki siyaxoshwa ekhaya yini ngoba abantu kukhalwa ngento eyodwa ilesi sipoki bengazi ukuthi ngoba usuchazile ukuthi lento yayakheka kanjani uthola ukuthi isizukulwane ngesizukulwane kunalento ehluphayo ekhaya abantwana bayihlalela ematshwaleni abayenze lento abafanele ngabe bayayenza. Umdliwa khehle uyakhona ukuphuma ekhaya kodwa ke umdliwa uyiprocess enkulu. Yeah, it's a long process. Umdliwa awufuni umuntu ozothi mhlambe nawezwa nje kukhulunywa ngomdliwa ukuthi akazi ukuthi kutrejwa kanjani kwenziwa kanjani. Inkingi lapho ngoba ma ungalandelela nje ikakhulukazi kulawa amazwe angale koMozambique kuphi bakhona abawaziyo kakhulu umdliwa abayaziyo futhi imicikilishi yawo ngoba into efuna futhi ithengelwe nezimpahla yenzelwe nje into eziningi ikhanjwe kiwe entabeni kuyokwakhelwa umuzi lapho kuzogutshwa khona ifike lento le yenzelwe khona lapho kubeka ukudla kwakhona nemithi yakhona kubekwa amatshe salithuna angithi uyayibona into kanjalo yenzelwe khona lapho but is 2 chances ngoba ungawukhipha uhambe nomuntu ukuze ukhona ufika ulale kahle. Akusinto nje wena mhlawumbe ucabanga ukuthi njengoba mhlawumbe usuke ubukela oJackie China lapha e-TV uyabona akusinto kanjalo akusinto kanjalo. Ngikuzwa kahle yazi ukhuluma iqiniso ngoba abantu abaningi bayakhala ekuthene ukuthi phatha kunomdliwo ethi ngilaphile ngawuletha inyanga yagijima ekhaya yagijima iceke ingakho Mavovo into engiyithandayo ukhuluma ekuthene ukuthi hayi usazophuma emazweni uphuma uyokoMalawi uphuma shothi ezinye zezinto lezi njengeyingedla enihlala phansi ngoba fanele sikukhulume lokuthi ulugedla ungumelaphi ukugedla wabuchaza phambilini ukuthi wangena kanjani ngoba umuntu ohlanganisayo futhi owakha amakhambi ngifuna ukubuya lapha ekuthenini ukuthi ukuphuma kwenu niye emazweni nisuke niyobheka lezo zinto ezalandwa abantu ekutheni kunani nikwazi ukuthi ziphuma kanjani la. Hayi mina khahla lokho angeke ngikuqinisekise ngayiphumela nje mina ngiyemazweni ngiphumela impilo yami. Lokho angeke ngikuqinisekise ngoba angifuni mina ukudonsa abantu ngokuthi ngithi mangiyemazweni ngisuke ngiyokhendlela bona. Cha kwazi mina ukuthi ngisuke ngiyokwenzani. Mina umuntu owazi ngami umuntu owazana nami ukuthi mina ngumuntu onjani ngumuntu owenzani. Cha izinto ezenziwa la ekhaya angivamanga ukuthi ngikhulume ngazo zonke noma ngihehe abantu ingakho umuntu ulandelwa izitha uthi uyokhendla mhlawumbe kade ulandelwa izitha uyozama ukulwela mhlawumbe ukulwa nezitha zakhe ngifuna ukuya lapho abantu bayakhuluma bephambanisa khehla angithi mhlawumbe isikhathi anti ayibona nje nale mithi le lehlezi la imithi nje esebenzayo ukuthi yona ngoba ngithi ayigaywa ayigaywa mina ukuthi umsebenzi lo ngawufundana kakhulu mina kogogo nje abadala namakhehla amadala angizange ufunde enganeni ngoba neminyaka esengihambe ngayo kulomsebenzi isiyachaza ukuthi cha indoda isithe ukugijigijima nanxa manje ngisalifuna ulwazi ngisalifunda ngoba umuntu ufunda zafi nanokuthi futhi angabe imkhulu akukho futhi engisakwazi ngumuntu nje ongazi lutho oncengayo la emsebenzini kaMkhulu ngoba umkhulu yena onolwazi mina akukho engizothi ngiyakwazi ebantwini nengizobhosta ngakho ukuthi mawusufike kwaMavovo mina Mavovo ngiyina sike simangala abantu thina othola ukuthi
mhlawumbe umuntu uyaposta asho the way yena thakatha ngakhona na the way abulala ngakhona kodwa manje sesiyaye sibukele sebesey'impini ey'thize ukuthi hawu akasamthakathi ngani manje lo muntu lo amlwisayo akasambulali ngani manje lo muntu ngoba yena dethe ebantwini umuntu nje oqalayo ekuhlupha okhuluma kabi ngegama lakho na umuthi wokuthi umbulale or umhlanyisa manje sithulile siyabuka phela yabo siyabukela ngithi siyabukela izinto ukuthi hawu lo kade ethi unemithi yokuhlanyisa abantu yena uyaloya yena ukubulala ngakusasa akubenze phela manje angithi nakuseyibanaamathele manje angithi ayibona leyo nto manje yabona ukuthi esikhathini esiningi bafowethu nanxa ke kodwa wena mfoka Shembe ngeke ngithi niyangisiza yebo uyabo yebo nami ngiyanisiza yebo kunjalo kodwa bengeke ngakhuluma nabantwana ngathi mina sengifuna ukuphuma la ku social media yebo uyabo kodwa manje ngibuye ngicabange ngithi mina ubafowethu ingabe njoba sisebenzisana kamnandi kangaka kuyoba kanjani kuyoma kanjani ngoba hayi sengibukile Sheme yabo njoba ngene nje last year ku social media hayi ngingakawuqedi nje lo nyaka hayi sengibukile ngathi mina ayikho lento ayikho lento bafowethu ngoba manje uyabona abantu mina ngeke ngithi ngiphana isikole samahala yebo mina ngimuntu ngiyamupha isikole samahala yebo abantu kunokuthi balalela umuntu onemfundiso yeqiniso yebo ukuze bangaduki bafuna bona izinto zokungcola namanje bafuna izinto ze dark side bafuna izinto zobumnyama abayifuni into ehlambulukile yebo uyabona nje khehla ngizokutshela nje kanje khona into ebuhlungu ezwisa ubuhlungu uyazi ukuthi ngeke khehla la ngifaka impurampura la eminyama 2 ngithi nginenzuza kodwa uthola ukuthi nginama record okuqola abantu yazi ukuthi inzuza inozwelo kanjani phela inzuza akusili idlozi inzuza kuyisilwane samanzi okuthi wena masikuthandile siconnecte nawe uyazi ukuthi inzuza la ihleli khona ngeke uyoshaya imboma yebo ngeke ungafa nokufa izobaleka imbomo inzuza okanye inibulale inenzele nje umkatakata othize kuleso siziba mani ngaya nje nifike nishaya imboma kodwa namhlanje sesike sibona abantu beshaya imboma bethi baphakamisa inzuza kanjani kanti lento ehlala ihamba emkhathini yini ngoba abantu laba abahlale bezulazula emkhathini kusuke kuneyinzuza ezulazula ngoba inzuza ingahlala la emapetla mayibona ukuthi umapetla sinomsindo lo over engasawufuni iyasuka khona izoqoqa amafu phew iyoshona eRandfontein ngoba ayihlali la ungayishayela kanjani inzuza imboma ngizokala imbomo uyishaya kanjani imbomo uyishaya kanjani imbomo ushaya nesigubhu la kunenzuza khona number 2 abantu abanenzuza khehla the most bayasafara yebo abantu abanenzuza ngoba inzuza ayicebile uyabo sike simangale namhlanje kuthwistwa abantu ukuthi hey mawunenzuza kuzomela inzuza ayicebile inzuza inozwelo uyabo inzuza inalunya ngeke umuntu onenzuza kuthathela imali yakhe yokugcina khehla angeke umuntu onenzuza uthengisa iveni lakho ebe ustokha ngalo usebenzela abantwana bakho ukuthi balale bedlile akuthembise isithwalo esizokwenzela amamiliyoni nenzuza ayikhohlwani bafethu khohlwani ingakho ngithi sengifisa nje ukuhlehla ku social media ngoba hayi ngibukile ngathi mina ayikhona ngeke wrong information abantu abatshelwa ngokuthi manje akekho umuntu ongena la afundisa abantu yebo umuntu ungena la ngikhulume ngesigubhu sami esenza into ethize ngikhulume ngophondo lami olwenza into ethize ngikhulume ngama100,000 angithi uyayibona leyo nto ake ungene ukusiphe nawo lwakho ulwazi
uyayibona into kanjalo ukusiphe nje olwakho ulwazi eke kube nje nabantu abazothi nampa abantwana bakaMavovo mina nginabantwana bami yebo ngazi kahle ya nginabantwana bami mina engibafundisile nengibakhulisile kulomsebenzi abawazi njengoba bezazi abanefa lalomsebenzi engingazange ngibafundise ngamaphondo engingazange ngibafundise ngezigubhu engibafundise ngokuthi ukwelapha uyayazi indawo lapha kwahlabisa abathi kusesibanini ya ngiyabona esibanini kufunde lapho mina isikole sobunyanga senza iworkshop lapho kufika obabuhlabisa obaba umhlaba angithi uyabona obaba ujele obaba uNtombela obaba uXulu kwahlabisa angithi uyabona osisi Eunice oMantombela lekwahlabisa oMamsibi oganele kwaMhlongo omama abadala laba abakhulile abadala baba sebunyangeni ababa sebunyangeni ngingakazalwa njengoba ngumuntu wama-70s angithi uyabona ngihambe lapho ke mina isikole sobunyanga ukufunda kubekwa imithi iphekwe etafula ukuthi lo muthi lo intshonalanga le noma iningizimu noma inyakatho kumele usazi isihlahla ukuthi lesi sinje esasenyakatho angithi uyabona ma kubekiwe isihlahla khona isihlahla esihamba ngasithathu khona isihlahla esihamba ngasibili kodwa kuma ngalo umuntu ebhalelwe ebhukwini ma efika umuntu umbonisa isihlahla ukuthi na umnyamathe uyabo ethi hayi mina bathe ngithenga umathunzi eintaba umathunzi eintaba kanti yini ngoba umnyamathe yabona angithi uyabona kodwa bese umangala lo muntu futhi ukuthi uthi yena uyinyanga ekwazi nokubulala uyinyanga yena ekwazi ukucupha abantu bafe kodwa usahlulwa ukuhlukanisa izihlahla ukuthi lesihlahla lesi igama laso likanje khona imithi ehamba nga3 ngikuzwa kahle imanga eMavovo ngoba phela ngiyengizwe khona uthola ukuthi umuntu ethi nginebhuku lokwelapha isho ukuthi inkinga iqala lapho kehla ibhuku lokwelapha ungaba nalo ngoba liyathengwa ngoba ngifuna ukuya lapho ukuthi isebeyathenga asikwali lokho kodwa uma ngabe ngizoveza lo muthi kanje angithi yabo kukhona ozowubona ukuthi lo muthi lo phethwe uMavovo umuthi bani ngiveze lo muthi kukhona ozowubona ukuthi lo muthi ophethwe uMavovo umuthi bani khona ozoyibonela nje eningodo kodwa inyanga njalo edangerous uyabo khona umuntu ozohlulwa nje unompunyumpunyu nanko yabo ehlulo nompunyumpunyu nanku nompunyumpunyu kodwa ma ungawumisa nje kanje uthi hey uyabona lo muthi lo izani la ekhaya mangingahwaya nje kancane la ngifake ebhakedeni uzothwala ube nama-taxi ube nama-truck ube nayo yonke into bagijima abantu bhu khona ozoda ushaya le njalo awubuke ukhipha unompunyumpunyu uthi angathwalisa ngawo abantu angithi uyabona kodwa njalo futhi lo muntu uthi uyinyanga weMavovo ake singene la sesivala ekuthenini ukuthi nakho uyelapha la ekhaya ube nesikole nawe nakho uyagaya kugcwele la ekhaya ngoba khuluma idaba lokuthi sengathi ungabaleka ushiye ngoba abantu abangenayo njalo bafuna ukudlala ngabantu kanti ekugcineni kukhona abantu futhi abaphinde bethi uphi uMavovo 9 akabuye uyayizwa leyo nto lo muntu usifundisa okuyikona ukukhuluma iqiniso so uphenduke umkhulu wamaqiniso ngifuna ukuya lapho khona lapha kuyona i-social media and ekugcineni ngiyazi ukuthi abantu vele manje sebeyela indlala abayeli ukuyosiza abantu sengifuna ukuya la ekutheni ke Mavovo singena lana ke ekutheni kukho konke okusuke kukhulunywa noma ukukhuluma kungangena umuntu mhlawumbe egxeke ekutheni ukuthi ukhulume kahle kuyenza ukuthi kungabi mhlawumbe uyena umuntu kuyenza kube umuntu mhlawumbe obona ukuthi lo muntu engathi laba abantu bazoza kuyena bonke kanti wathi phambilini ngeke kuba lapha bonke abantu
abantu abalapha abayalalwa isidalwa nedlozi lakho. Sengifuna ekuthena ukuthi ngoba uwelapha nje la ikuphi ongakuyalela umuntu ekuthena ukuthi akakwenze ngoba unezigezo la ekhaya. Unekhombo la ekhaya ekwazi ukuposeka. Futhi sidlule kuyona ikhombo kancane ekuthena ukuthi ngoba ikwazi ukuposeka uyiposile yabasebenzela abantu bayabonga. Yabona nje Khehla into engizokutshela yona iyodwa. Yabona mina izinyanga zingizondi. Yebo. Ngoba ziningi izinyanga ezifunda kimi. Yebo. Nakule video nje mazilalela kukhona ezizokucosha. Yebo. Angithi yabona. Abengingakaboni izinyanga zingizonda. Futhi nami ayikho inyanga engizondayo. Ayikho inyanga enginenkinga nayo. Yebo. Cha Khehla ngifuna uqamba amanga. Angisiye mina umuntu oncike kakhulu enzondweni. Kodwa wena ma usubonile uyinyanga ukuthi angimzondo uMavovo. Kusuke sekuphuma kuwe kune reason esayidini lakho ezokwenza ukuthi ungizonde noma udicilela isithunzi sami phansi. Oh yeah. Yabo kusuke kuphume kuyi isinqumo sakho. Angeke futhi ngiphikisane nesinqumo osuke usithathile. Engikushoyo nengakusho. Angeke mina ngelaphe bonke abantu la ekhaya baphumelele. Khona bazophumelela, kukhona abangeke baphumelele. Phela ukube kuya ngalokho Khehla ngabe kungcona kuvalwe nama-surgery doctor. Kuvalwe nezibhedlela. Bangaka abantu bakithi befa umuntu ebuya ukuyojova ku-doctor. Bangaka abantu bakithi befa kade belele ezibhedlela. Kusho ukuthi nazo ibaqolile izibhedlela. O-doctor babaqolile. Ngoba nabo basuke besebenzisa ulwazi lwabo kwathola ukuthi kufike emzimbeni womuntu akusathetheleleki. Mina engikwalayo nengivumelana nabafowethu abasuke belungisa isimo. Yilabantu ngempela nawe cha Nkosi ovela ubone ukuthi hey kudlaliwe ngalomuntu. Uqoliwe lo muntu. Angithi uyabona. Asikwazi phela bafethu ukuthi sizonde abantu abalungisa isimo ukuthi kube yisona. Egcineni kanti sifuna ukuyiphatha. Sifuna ukuthi kulimala isizwe. Sakithi. Cha, ayihambi kanjalo. Nami futhi ngumuntu ngiyaphila emhlabeni. Nginamaphutha. Nginezono zami. Ingakho nencwadi engcwele ithi othakana sona uyazikhohlisa. Yebo. Angithi uyabona. Nami futhi bangangibheka bangiseshe bethi hayi Mavovo la awenzanga kahle. Okwami kumele ngenze njani mina? Ukwehlela ngenzansi. Ngithobe. Yebo. Ngithi cha ngizosilungisa isimo. Bese ngiyasilungisa. Ngoba bazobe bengangisukeli. Kodwa engikwalayo ukuthi umuntu angisukele angibhixe ngoba endinyama ngayidlanga. Mavovo. Lokho cha angikudingi. Kodwa ukuthi nje kufika abantu la ekhaya ngibenzela izinto eziyimdubulo, ngibenzela imbombayi bese ngithatha imali ezinkulu ezingaka. Cha bakithi akufuneki lokho. Asisebenzisane nje ngokuthula, sisebenzisane nje ngeqiniso. Yabona nje eyala ekhaya impinda naye. Nansi yona. Uyayibona ukuthi njani la? Lempinda. Yeah. Ishawe ngosiko. Lwakhona ishawe yimina futhi angithumelanga. Yabona. Ishawe yimina ngithumelanga ngoba ngisuke ngazi ukuthi mangizoyifaka ezintweni zomuntu ezinempinda. Kuzoba yiyona. Yeah. Angeke ngize ngishaya eceleni. Angithi uyayibona into kanjalo. Mina ngicabanga ukuthi izinto ezinye bezingalunga uma ngabe wena mfokanhlanzi ukwazi ukuhlanganisa amafutha athize. Uyabo? Bese uthi Mavovo ngoba mina nginalama-futha athize ayabasiza abantu. Nginika inkomo yami mhlambe u50,000. Ngikuphahlelele lamafutha, ngikuxhumanisa esidalweni sakithi ukuthi nawe ukhona uphile. Kunoma ulimaza abantu. Bese ngithi mfokanhlanzi nami nginento yami le ethize. Yebo. Engazi ukuthi isigezo sakwaMavovo siyayishintsha impilo yomuntu. Ake ngikufundise lemithi engihlanganisa ngayo lesi sigezo. Mina ngicela unginike inkomo. Uyilayisha ihambe kwaMkhize. Mina ngizokwazisa ukuthi kule mithi ufaka inani ukuze abantu abazobe begeze kwaNhlanzi baphumelele. Mavovo. Uyabo? Lokho mina manje inkinga. Ama spirit wethu awafani. Khona ama spirit angcwele.
ahlambulukile khona ama spirited dark side Yes. obumnyama vele obvious ukuthula ngeke kube khona Yeah. ukubambisana ngeke kube khona ngoba lawa futhi angathi awanayo inhlambuluko anemkhubanyana Ephakathi. eyenziwayo mawusuphakathi awabafuni abantu laba abangcwele awabafuni futhi abantu laba bahamba ngosiko awabafuni futhi labantu engathi babhalanse kakhulu ngethongo cha awabafuni so which means vele angeke kulunge Hey. Mavovo. Uyatholakala. Utholakala kanjani? Usebenza kanjani? Izinsebenzo zakho izikhona nabantu abakufanele befike ekhaya bakhona. Mase kuba khona okwazi ukubaposela. hayi mina ngicela umuntu ma ebukela ivideo la ekhaya ayibuka iqede Yebo. ngoba ngibona nje manje ngijuluke kanjani Yebo. uzophinde futhi umuntu abuze lento adingijulukisa la kumele futhi ngiyichaze kabusha mina ngitholakala kwaHlathe eMnambithe number 2 ngitholakala la enikhona nini eMapetle Soweto tholakala indawo embili 1 month la eSoweto eMapetle 1 month eMnambithe uyabo kulokhu ngizohlala 2 months la ngizohamba phakathi noApril Yebo. ngizoze ngibuye futhi eMapetla ngabo June ngoba ngizofika futhi ekhaya ngihlale 2 months ngani ngoba ngisuke ngilawulwa yizinga lomsebenzi ukuthi ungakanani kulokho eGoli kumele ngiuphushe ungakanani kulokho eMnambithe uyabo manje oba ngijulukile kanje ngiconsa ithukuthuku afona umuntu angibuza ukuthi umkhulu kambe utholakala kuphi hawu phela kanjani ingani ngiyachaza ukuthi ngitholakala kuphi angithi ayibona leyo nto umuntu akalalele nje ivideo ayiqede bafowethu ngoba manje ngisuke nami ngihlukumezeke nalabantu ke laba bangifonela ngo11:30 ebusuku nango 12 ngize ngathi mina isoni ukuthi ngoba ifoni ngiyayibambela isono ukuthi ngoba abantu nginesineke sabantu uyabo ngiyacela nje abantu bafowethu asibambisaneni umuntu nje ozaziyo ukuthi uyadlebengela nje uyihlonga ndlebe angayihluphi ngokungifonela uyabo nomuntu ozothi mangabe uyafona umavovo loyo engikhuluma hawu akukhulunywa kanjalo so mina ngoba nakho ngilambile ngifuna imali yakhe kuyabingelela uyichaza ingani ngishabe insurance bekufonela bazochaza ukuthi su life cover bani or kanjani angithi ayibona leyo nto leyo bese bebuza ukuthi ngabe sikhuluma no Mr Eric Mkhize or kanjani bese wena uvuma manje ngiyaxakeka umuntu othi umuntu wesintu kodwa futhi ongenamthetho mavovo uqedela ungathola inamba otholakala kuzona 0724824 003 inamba engitholakala ku ya WhatsApp futhi mavovo sibonga ngesikhathi usinike sona la kwiNethezeka TV nje khona omunye engimphendulile uzoyizwa yona le video wathi mavovo buyela kimphela wena awubuyeli kumuntu uma ngabe efuna ukukhuluma nawe wathi nje hayi kodwa ngithini ivideo nevideo ngihlezi ngithi umuntu akenza ivoice note ephelele ngibuyele kuye nami ngevoice note ephelele nomuntu ozongibuza yonke imisebenzi yala ekhaya ku voice note kodwa yena engayichazile ukuthi ubani nokwabani ngizophendula kanjani mina so labo bantu angingeni mina indaba yabo mina ngisebenza nje nalabantu esisebenzisana nabo finish mavovo siyabonga uqedile ungethola uyazi mbukela lapha ekhaya into engiyithanda kakhulu sekuthenela ukuthi umavovo kubeke kwacaca ngoba ngempela umuntu uma izothi hi kuphele kanjalo ngoba kuyenzeka ethi hi umuntu kuphele 2 weeks ephinde ethi hi mhlawumbe uphendule ukuthi kunjani emva kalokho uyoqhamuka mhlawumbe after 2 weeks bakhona abantu abakanjalo abaphila leyo mpilo leyo nto iyalimaza kakhulukazi ngoba ikusuke kungena imthamo wama message osuke umkhulu kakhulu makumthamo omkhulu kakhulukazi lapha ku WhatsApp kusuke kuyinkinga kakhulu ephinde futhi bambe nezingcingo kungcono ukuthi mawungena ngempela uthi igama lami ngingumzothule ngokashembe endaweni yaseThekwini kodwa ke mavovo
ngizwile ukuthi uyatholakala eGoli naseMnambithi. Bengifisa ekutheni ukuthi ngike ngisondelele ngaseMnambithi ngoba kuseduze kunale eGoli. Into engayicela ke isekuthenini ukuthi ngoba ngizwile ukuthi unesigezo esenza u1 no2 no3 nami unginike sona. Makhona ke mhlawumbe wena oqondene nalokho kubuzayo usungabuza ke lokho bekuyisibonelo ebengikwenza. Igama lami ke ngingumzothule ngokeshembe Sibongo Mafafuke njengetengabane. Sambane samba umgosi angawulala maqedo lala bafoza nogwajezu khudla othi mawuvimba ngalawo thukusungale ngumkhovu oyiphayo kumadakeni oyishasa nkentela ayiphindi ibonane nangokuzayo le iNethezeka TV.